Okey, balik. Kaki besar sikit besar daripada bahu. Okey, tapak jangan ke dalam. Tapak hala keluar 45 darjah. You punya lutut relax. Jangan tekan dia, relax. Okey. Bahu turun, leher tegak, badan tegak. Okey, pinggul ke kiri kanan macam ni. Pinggul ke kiri punya masa, kanan punya peha rasa. Pinggul ke kanan punya masa, kiri pula sini yang rasa. So badan you jangan gerak. Kalau badan you gerak, you tak rasa punya. Okay, so badan you stay. Bahu sentiasa turun. So gerak pinggul. Okay, slow-slow angkat tangan. Tarik ke atas. Tangan, tarik tangan. Bukan you punya bahu angkat. Turunkan bahu. Tangan you push ke atas sikit. Kalau tak mampu, you just angkat saja pun boleh. Janji boleh angkat sudah sangat bagus macam ni. Okay, slow-slow baru you tarik ke atas sikit. Atas sikit. Atas sikit. Atas sikit. Sampai you boleh tegakkan you punya tangan. Push ke atas. Terasa sangat-sangat dekat you punya pinggang dengan perut. Oh, ni dah punya rasa banyak lama. Ya loh.